What is your name? Me. Yes, you. Me, teacher. Yes, you. What is your name? Me. My name is Me. Me bin Kuah. Kenapa tak Miss Siam je? Tu atuk saya lah. Okay, thank you. Sit down. Next. What is your name? You. Not me. What is your name? You, teacher. Not me. Ask you, what is your name? I mean, nama saya You. You bin Pari, teacher. Ben Pari. Dan atau awak Pirana lah. Not, that's my grandmother name. Apa gelak-gelak, ah? Who's your mama? Who's your mama? Sudah. Thank you. Sit down. Baiklah. Okey, Mi. Apa cita-cita kamu? Cita-cita saya nak jadi putih. Sikit je dah hilang, cikgu. Tapi paksa saya jadi polis lah, cikgu. Yelah tu, cita-cita polis tu pun bagus juga. Okey. Baiklah, Hawa. Cita saya nak menjadi seorang suri rumah yang sangat baik. Tak pada suami mempunyai anak-anak yang comel. Untuk saya beri sepenuh kasih sayang. Macam saya, cikgu. Okey. Duduk. Cita-cita Hawa bagus juga. Okey, sekarang saya nak tanya pula. You? Apa cita-cita you? Cita-cita saya hanya satu. Apa dia? Cita-cita saya hanya untuk memenuhi semua cita-cita Hawa.